Si data yung tikas to'y kakabsat. Dinengdeng nga medyo nabasa. Ada utong na, ada saluyot na, ada karabasan na, ada pariyan na, ada isagpaw na nga tilapia. Nagimas kakabsat kang gagayam na dito nga masida. Talagang ada kami dito eh. Kaslada kami di Pilipinas apo. Oh, makita yo apo. Nagimas. Oh, karabasa pariya. Utong. Ada saluyot na. Inya pa lang apo ti inya pa lang apo iti berukom no kastikis sidam tial daw. Nagimas apo yan. Yeah. Kita ko na naman tita. Ayan apo. Makita nyo apo. Ayan apo. Nagimas din ang daw apo. Ayan. Luluto na ka po. Happy watching kata kayo amin. Thank you very much for watching. Manipod tiliwliwak na kayo dagiti OFWs ng Ilocano host. Thank you very much for watching.